سلام و درود گلین راج کجائے مجدی دراؤ سلامت باتیں بلوچستان آجوئی و دنیا نگاہ و بلوچستان تو کا بلوچستان آجوئی عاقبت بلوچستان وتواجی کئی دستہ روگین و دنیا چونکہ چائنا یک بلا کی تو کہ گو روسا ہوار گو پاکستان و ایرانا ہوار یہ ردا تو بگندے کہ بلوچستان جنگ مرکزیت جنگجا بلوچستان ہے او دنیا چونکہ ما پیسرا گوشت کہ دنیا افغانستان تو کا شپانی شپ طالبان آؤ دنیا سیریا تو کا شپانی شپ داش آؤ ہمیں رنگا گوادر سی پورٹ بھی کوریڈور بھی چائنا چلو 6 بلین ڈالر بھی سی پورٹ چنے گوادر دنیا شہر گی آترا گوشی کے گوادر ایشو گیٹو گوشی کی بھی بیرے اور رموز کے کسیشے کنٹرول بھی کا تیوگی دنیا معاشیتا کنٹرول کا تیوگی دنیا کنٹرول کا چائنا پاکستان والیا گو پاکستان ہواریا بلوچ راج نسل کشیا خوار او گوادر زراعی نیلیں زراعی شمسکا شرنا پندر کولیگ پیدائی بیتا زمین بچہ پندر کولیگ پیدائی بیتا سہیل پنام بابیت رفیق وشین سویت بہار کیچا ستائی بیتا مرچی مجید برگیڈا دنیای طاقتان دیم چینہ رنگی داشتگاں شاری رنگی قربانی معصومیہ رنگی قربانی ریان جان پیمی قربانی استاد اسلم پیمی قربانی بیوام او جاپر ایکسپریس مارکا سکسسفل مارکا آن دا ورلڈ ٹرین آئی جیکنگ بریگیڈ مجید بریگیڈ گڈ سکسسفل نی ینیمگی جند اللہ مغربی بلوچستان تو کا آیا سر کشتا او نکتر رپورٹن ردا ورنہ آیا جوائن کنگایا ورنہ یہ بھی گیریا یہ جوائن کنگایا کہ 100 سال بھی ایران پاکستان نا بلوچ مقبوضہ کتا بلوچستان غلامیں بلوچ لنگڑا بلوچ اسٹوڈنٹ بلوچ نو دربار بیباں بلوچ دانشور بیباں بلوچ شاعر بیباں بلوچ لیڈر راشون بیباں چونکہ میں ڈاکٹر مارنگ درورا دیں کہ پاکستانی قید و بند و زندانن تو کے یہ کلی چیزاں کا تو نگاہ جنے یکنیم کی نگاہ جنے بیلے پا آلریڈی مقران تو کا یا کینسری بیتا بلوچ راج کشت کوشا خوارا خود سے پروکسییں بینیم آئی کٹ پتلییں غلام احمد بینیم آئین آپش نکبتگاں کل بہا بیتگاں بھلے جند اللہ دا ایک نوکی طاقتی دروشما دیما پیدا گئیں من گوادر مثال دا کہ گوادر گیٹو ایشیا گشبی ہمیں رنگا مغربی بلوچستان اس سنسا راستے کہ انٹرنیشنل منشیات روٹا عبید انٹرنیشنل انسانی اسمگلنگ روٹیں کہ آرچی کسی کے یورپا کہتے ہیں چمدہ چکے افغانستان تاجکستان یہ کل کے یورپا آتکنگا سپرے کتا مند بلور آیا مند منی میتگیں نی گوستگیں وادا بگندے باز بلوچا شاتکامی کتا کے پیسرشی نام جند اللہ بیتا مرچی باندہ شی نام جیش العدلیں
جیش العدل کہ آیا مزنی مارکا جتا آیا راس کے کیمپ جتا آیا چاہبار جتا آیا پشن جتا آیا زائدان کجا کجا جتگم بھلے یہ درست تو کاؤنٹ بکنے تو بیچارے حکومتی ذرائع رپورٹ ببا ایران تہنا ما راس کے دارور دات کے کہ راس کا دسدہ برز کئے جنک بیتا بلوچ اسپیت رش جنک بیتا کئے شہید کنیک بیتا اما بلوچ کیا وتی چکانی دپے بند کرے گے آترا آیا سپایا آتکگن لیوزاں کوئی جامنندے بلوچ شوانگی بلوچ یہ ہچ نزانا کہ سیاست چی یہ ہوتی گوجنے تو اس کا آترات کو دست بلوچ اسپید ریش تے جیش العدلہ شہید کتا دست گوہار تو جنوزام کتا سدان حسابہ تو چک بزگ چورا کتگا تو قوم گریوائیں تگا او تے جندلہ کجا مارکا کتا اما مارکا سلپ من بیلے ٹرین آئی چیکنگ درورا دیا کہ آوادی ٹرین آئی چیکنگ کند آئی تو کا سدان حسابہ ہزاران حسابہ مردم بنتے پنجابی ہم بنتے پاکستانی انٹیلیجنس سے گیشتری معلوق بنتے شناسکاٹا چیک کن جند تو وادی راسک پہمی جاگیا کیمپا ورشکنے یہ بازا آتکگا ہمیں ٹیمبا عید روش بیتا آتکگا راس کا سامان زورتا لیوز پورسا کہ شپا ما واپسی مسیطا ہمودا راس کا مسیطا کیمپا واپتگا تو یہ گیپ کت کتگتا تو یہ شناسکار چیک کتگتا تو شم بیار امداد کتگا اگا ترا نقصان کتا تو کجام خود سے پاسداران انقلاب رکن جتا تو کجا تہران بورین تا تو کجا بندی کتگا تو ماتوگوار گریوائیں تگا نیشی کاروائی یعنی سرا ما چمشان کی داد ما یہ چیز سرا نی چمشان کی دیا کہ ما گوشت گا اسرائیل جنگ بندی تیاریاں نے بلکہ اسرائیل جنگ تیاری ہیں چونکہ نمیرہ نے غلام احمدہ گوشت گا کہ بلوچ راجہ مراد بھی کہ دنیا حقوق نقشے تو کا دو دہشت گرد ملک ٹیررسٹ ملک پاکستان و ایران نیستا ہمیں پیما باندھا اسرائیل جنگا شروع کا یہ دیما کہ جند اللہ یا تا یہ معلوق بلوچ ورنہ نوکتنے رپورٹر رہتا بڑھتی بھی گایا سرزائرہ جند جیش العدل پاک اشیں کہ ما گجر دشمنے ما ننگ ناموس محافظیں ترا کیا ننگ ناموس محافظ کتا جنت چابی تی دستا ہے تو ہی گنڈوان مدرسان ترو کا برین واش کنے جنت لالچا دے عیسیٰ وطی دینا موسیٰ وطی دینا بلوچ راج سکولر راجی وہ بلوچی دہشت گرد تنظیمہ جیش العدلہ جوائن مکان بلوچ برو قومی لشکرہ بیلیا جوائن بکا اشیا کنڈم بکنے او کماش بزرگ ماتگوار وتی چکا خدایا بیچارے مدرسایا رامدی چک نابالکا این نزانا سیاست چی پولتک چی مالو کشا پدا وتی براتانی کشگا پرمایا وتی گوہارانی جنوزام کنا شر رام مدیے جیش العدلہ او است باتے بلوچ باتے منی گپ پتران بڑھ جائیں اس طرح انشاءاللہ منگیشتر گپ پتران کنا تامرام بچارے دیما شنگ تالان بکنے منی یوٹیوب چینل عارف پروفیشنل سبسکرائب بکنے اس باتے بلوچ باتے زندگ بیں گندگ بیں رب میں آرے